He nyena ke itumetse o bona hela mo tlaleng e ya 2021 e shenne meno yo e bokete kana e mangana straight yone ga ke tse gate mangana a phage eng hawa yone e mangana yanong ke be ke kry-a di-good news hela ka Facebook mešong yana a ke leletse mmato wa me o ke mo bolelele gore yo tlala nyelano gele wa re ntsala ya metlhe o itse gale ke sa go bone ga ke na la ile 12 ranta taxi tota o itse bo a o siame he mmata we kana botuelo wa machonisi o ne o re ha sekodiso le ke mang ke batla botuo a nne 15,000 ke go reka tese mmata man ke itige ga teno ra fo etsa 5 months o itse e be ra gaela tsala ke go ra kore ga ke batla go golomeletsa mmatame ke batlela nne 15 ke tla tswa ke mo busetsa ke be ke tswa ke ya go ithekela koloi le gore ya ditoro tsa me akere bo di-BM Benz eng ha nka itheela kgopo tse tharo mmata be ke re nokanyana bomane o nthomele dinomoro tseo hela go ka bona dikoloi tsa di-towera tse wa itse tsa di-after accident tse or di-ambulance ga ka di bona di hetela ka speed koa di ame ko bo di-scene-ing o mpoleleletlhe ke tabogele ko kore ke itlhe ke irapala tsela ke re he nthage ka botse gao ke maatla re nne ke sa pagama mo he mateira tlhe 5 months kana batho kgale ba emela madi a bo 5 years bo 3 years wena bangwe ba shulela ntse ba eme yana ira lo tlhe mmata o sende dinomoro tseo go riana he batho ke nwa Miss Album mate ke tlo go nwa Miss Album ke batle madi a nkhitlhela mo maleng a leswetlhe mantsala shapo utlwa bye bye yo batho tlala e nyele kiss nya tlala yo e bone ma